Ali, braći se malo dalje. Znači, sveti Ignjatije Brijančaninov, jedan od svetitelja, velikih svetitelja naše crkve. Kad su sveti u poslednja vremena, onda su, braći se, posebno veliki. To su govorili još drevni oci. Ako bude, kaže, svet u poslednje vrijeme, veći je i od nas i od otaca naših. Tako da je sveti Ignjatije Brijančaninov, svetitelj, nama vremenski izuzetno blizak, i tekako veliki svetitelj naše crkve. U njegovoj knjizi Prinos savremenom monaštvu, jedno dragocjeno djelo, bez koga savremeno monaštvo uopšte ne može da se snađe. Bukvalno ne može. Ima posebno poglavlje, to je 28. glava, o sjećanju na smrt. Sveti Ignjatije Brijančaninov. Pazite, kakav kontinuitet. A zašto kontinuitet? Zato što je Duh Sveti prisutan. A Duh Sveti, braći i sestre, uči da treba smrti da se sjećamo. To jest, crkva Božja uči da se smrti sjećamo. Ili, ako hoćete, sjećanje na smrt je jedno od glavnih učenja pravoslavne crkve i jedna od lekcija koju svi pravoslavni hrišćani treba da nauče. I naučivši je da polože. A kada da polože? Pa kad dođe trenutak strašnog suda, tada se polaže taj ispit. Ko tada ne položi, braći i sestre, taj ništa više neće ni da uči, ni da polaže. Kratak citat iz svetog Ignjatija, pa idemo dalje. Kaže, monah, time i svaki hrišćanin, je dužan da se svakodnevno i po nekoliko puta na dan, pazite, svakodnevno i po nekoliko puta na dan, sjeća neizbježne smrti koja mu predstoji i da u svoje vrijeme zadobije neprestano sjećanje na nju. Pazite, znači da počne svakodnevno po nekoliko puta na dan i da ne ostane na tome, nego da stekne neprestano sjećanje na smrt. Naš um je u toj mjeri pomračen padom, da bismo, ukoliko se ne primoramo da se sjećamo smrti, mogli sasvim da zaboravimo na nju. Da je to tako, braći i sestre. Pogledajte u sebe, pogledajte oko sebe. Znači, potpuno ignorisanje smrti. Kad odemo da sahranimo nekoga, to je više nego očigledno, ponašamo se bukvalno kao da je upao u šaht. Nesrećan slučaj, upao je u šaht da ga sahranimo i to se nas više ne tiče. Znate. To je njegov udio, tako greoti i zajedno saučešće, pri tome potpuno ignorišemo činjenicu da je sledeći neki od nas. To je upravo dejstvo oboljelog uma. Znači, da potpuno, kaže, mogli bismo da potpuno zaboravimo na nju. To je, braćo i sestre, kao što je pakao udaljen od raja, tako je i zaborav na smrt ili totalno nesjećanje na smrt u odnosu na sjećanje na nju isto tako udaljen. Kao raj od pakla, kao život od smrti, kao Bog od đavola. I onda govori o nečemu, ovako se otvorio tema, ali evo, oprostite, trudim se da, pošto je tema zahtjevna, ne bih htio da je onako ostavimo makar nezaokružen. Evo, trudim se da to polako i uradim, nezaokružen. Ako čovjek se ne sjeća smrti, onda on, braćo i sestre, osjećanje vječnosti. A svaki čovjek osjeća vječnost, jer to je prirodno osjećanje vječnosti. Zašto? Pa stvoren si od vječnog Boga. To je pojam koji je stran čovjeku. Čovjek nekako ne može se pomiriti sa smrću i ne treba da se pomiri. Ovo osjećanje uopšte nije mirenje sa smrću, naprotiv. To je frontalni rat protiv smrti i svega što je smrtno. Sjećanjem na smrt mi se borimo protiv smrti, odnosno onoga što je smrtno, i uranjamo u prostor vaskrsenja. On kaže da čovjek ako zaboravi da se sjeća smrti, on to osjećanje vječnosti prebacuje na drugu ravan. Koja je to ravan? To je ovaj život, znate. To osjećanje i sposobnost da živi u vječnosti, on jadan, nesrećan i prevaren, prebaci na ovu ravan. Pa hoće ovdje da pokuša da živi vječno. To je tragedija, braći i sestre. To je zaista tragedija. Ostale stvari i nisu. Ali takvo življenje, ili nazovimo ga životarenjem, ili umiranjem, jeste tragedija. Kad čovjek svoju vječnost ovdje pokušava da organizuje, znate. Kako se to pokušaju, to je tragedija. To su ta razna putovanja. Kad vidite te povorke turista, znate, te povorke leševa, znate.
pogotovo na zapadu, to odavno više, kad vidite te, bukvalno kao leševi, znate, idu sa fotoaparatima, obileze, umrli, znate, to im je vječno, znate, tu su organizovali da obiđu svu planetu, znate, vrlo tragično, mučno, to ne treba da dozvolimo mi koji smo ovdje u crkvi Božjoj, koji se hranimo vječnim Bogom, da ovaj život posjećamo sjećanjem na smrt i da već ovdje počnemo da živimo vječnim životom, da projavljujemo to osjećanje vječnosti i potrebu za vječnošću na pravi način i u pravoj ravni, toj duhovnoj ravni. I tu više ne može čovjeka ništa da zaustavi, znate. To je kao kada legneš na šinu, onda se krećeš. Ovo ovamo je sve sa mnogo trauma, sa mnogo havarija, sa mnogo povreda i na kraju se završava sa vječnom smrću. To je strašan trenutak, strašno iznenađenje i otrežnjenje kad takvi ljudi okuse smrt. A svi su je okusili.